Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Paykachasna aychayuq runa tukushka hawapis astawan yangamanmi uriyarka. Tukuypi Diosta kazuspami chakatashka pinganayaqta wañuna tukurka. Filipenses 2:8. Kawsayka ñukanchik umakunapi yurishka shinaka manatik rikurinchu manatik rinchu. Ñukanchik kayta chayta ruytukunchikmi, tukuyta allichitukunchikmi. Ñukanchikka tukuy yuyayta tukuy fuerzata churitukunchikmi. Ñukanchik punllanta kawsankapaq allichiritukunchikmi. Chashna kaqpipish ñukanchik mana suyakushka punllakuna shamushpa ñukanchiktaka hatunta llakichinllakunami. Achkakunami kay rurashkata krishkanchik. Krikkunaka ima llakikunata problemakunata mana charinchu nishkata. Shinapish Cristo Jesús llatikmi achikta nirka. San Juan 16:33 pika kay mundo pika kay pachapika llakikunata charingichikmi. Chashna kaqpipish kayta yuypi charichinin ñukaka kay pachataka misharkanimi nirkami. Kay mundo kay pachapika problemakunata llakikunata charishunmi. Tapuyka kaymi imatati rurashun llakikuna problemakunata chimbapurakushpaka. Filipenses 2pi Apóstol Pablo kallarishpa reman Cristo Jesús yuyashkashina ñukanchikpis yuyana kashkata. Jesuspaq kawsayka llakikunawan juntami karka. Jesuspaq kawsayka llakikunawan juntami karka. Apu Jesuska tukuy chaykunamantaka kiharina huchachinami karka. Chashna kaqpipish payka mana chayta rurarkachu. Mana kiharinchu, mana huchachinchu. Kutin Jesuska Dios kashka hawapish payka pay Dios kashkataka mana okuparkachu. Chaypaq randika umillarirka shinallatik shuk sirviq shinami tukurka. Kayta yuypi charishpaka kikin imakunamanta kiharishkata yuyari. Hatun ciudadpi kawsaqkunaka nitukunchik imamantatik tawka autokuna tiyan, imamantatik achka chiri, imamantatik achka rupi, imamantatik achka tamya, imamantatik ñuka mandashkata mana kazun, imamantatik ñukataka kayllapitik sakin, imatapish huchachinchik, imamantapish kiharinchikllami. Imawan mana kushikanqapaq kayta chayta rimana huchachinaka hawallami. Shinapish allimi kanta purina. Ñukanchik huchachina kiharina imawan mana kushikanaka sapita charinchu ñukanchik hatun tukuna orgullopi. Apu Jesucristoka tukuy chay nanaytaka mana apanachukarka. Shinapish payka mana kiharirkachu. Chayhina kaqtami achkakuna rikurkakuna. Imashikkanman kunan kay punllakunapi ñukanchikpi chayhina llatikaqpi. Diospaq shimipika ninmi Filipenses 2:15 pika kaytaq millik huchasapa runakunapaq chawpipika kankunataka pipish ima huchachinata ama charichun. Tayta Diospaq wawakuna kashkamantaka alli shunqu chuya runakunami kanakankichik. Paykunapaqqa kay pachata achikyachikuq lucerokuna shinami kankichik. Kikin ñuka umillarinata allanchik, huchachinapaq kiharinapaq randika ya Diosta pagininchik, ñukanchik ya Diostami rikuchikunchik. Jesuska shamurkami paypaq yayapaqman hintikunata pushamunkapaq. Hawapachaman pay rishpaka ñukanchikpis chayllatatik rurachunmi mingashpa sakirka. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.